Odoria Bishop Ben atana gweta ni ati heruhi akunikirwo ni Joe. Die kana ne muroraga Bishop Ben heodo ejo kati deigiraga. Nwe Joe ni arege yoko. Amo kunekire kuma goto ginya inioro. Bishop Ben ndamwonirie sink ya gwithamba uthio tondu wahiuhire immediately. No, mugira tarra Bishop. Kwale mwana ole ko Joe tathukia guo. Ne mwana oyu. Nuona waikaga. Weu. Nuona ni aiga guoko ria igire. Na kamande wa coro ari bara-ini yo. Ari hau. Akigia stray bullets. So, tukire aha ithe ringiokire guku kwa Bondicea. Na twi wima sana. Tugaga JKA iko wima. Na tume sija. Jage